Kuna mwingine unakuta anaweka mafuta yanamwagika, lakini kuna baadhi ya mbinu ambazo unaweza kujifunza kwa ajili ya kuweka mafuta na yasimwagike. Hebu angalia ujanja ambao unaweza kuwa unautumia. Mojawapo ni huu hapo, angalia. Unachukua unavalisha karatasi yako taratibu, alafu ushageuza, unavuta, unakuwa kama vile unaisukuma ili ipasue hiyo karatasi kisha inamwagika. Kuna tena mbinu nyingine ipo ya kuweka raba kwenye vitu labda ambavyo unakuta kama sili au vitu vyote vile. Unaweza ukatumia hiyo mbinu, ukachukua kakamba na nyuzi, ukavalisha, ukavuta, kisha ikavaa. Hata kama ni ndogo, kwa mfano kama hii unaona ni kadude kadogo, unaweza ukaamua ukavalisha. Unaona raba yako, unavalisha raba, haihitaji kutumia nguvu, unatumia tu akili ndogo na raba yako inaweza kuvaa vizuri. Unaona, unageuza hivyo. Kwa usisahau kunifuata, kucomment pamoja na kushare. Asante sana.